Alo. Wisho. Amakuru sumeze wowe. Chananye ndaho. Ibintu mbise ndimo. Nyine nandi koza amasahani mu rugo. Ndaza kuza. Urangurira amandazi? Oya, nshaka shokora. Nyine shokani z'abana naye ndi umwana rega. Ariko ubwo biransa nyine gukwepa mama menya hano nagiye yanyica. Nyine shere. Reka rero mubwire. Umwana nzabugire koko. Ibi ni bereza hano vuba. Reba igihe wahereye mu gitondo wose n'amasane ngaho maze ko. Nyine ngiye kuyarangiza ama. Hanyuma se iyi telefone uri muri sheri ni igiki sheri nuwagana ye? Mama nyine ni Ivete twavugana. Ivete ni sheri wawe kuva ryari? Reka ndebe ko mu gikoni naho hakoze amasuku. Ariko mama ranyica. Karere. Tayikoma cyabonetse? Yego. Nzanira hano uze mutume ku isoko. Ubaye iki? Nyine. Ubaye iki? Nyine suka icyayi nta sukari mugiye kuzana isukari. Ngiye kuza isukari nibagiye gushyiramo isukari. Kandi ibyo cyayi gitumye umukobwa wanjye amukorwara. Simbura sa icyayi gisanzwe. Karere. Garuka hano. Ihute. Ihute ariko ihute mu biki. Inchizwa vuba mu nzu. Mama ntabwo gacyuye. Mama bara no kuri ndarushye. Mama no kuri ndarushye. Mama bara ubuze kukoko. Mama gutegurwa ninde? Mama ndiri mu bantu. Bazo biro ndaguteye yo ndahasoni. Basi nakubwira umuntu. Muvuge vuba ngo ndakubabaye. Ariko none ngo nagushishe none ho. Mugabo iyanze ko kubara yaje ukukuda bigenza ndabigenza. Ayo Saboko. Mukanyarukanya umunyogokuru aranyengurira koko. Mana, Yesu Kristo w'i Nazareti. Ibi ni biki? Nyoko ni jewe. Yego ko Yesu mwana. Ndakubaza imbona imbere yawe. Ndakubaza imbona imbere yawe. Nyine nyoko nyine nsigaye. Ibi ni biki? Nyine nyoko nyine. Oya. Washutse. Nindagushutse. None yamaze kugushuka. Misheri wanjye nyoko. Ende? Misheri wanjye. Sheri wawe abasheri wawe none urajya he? Washyira sheri wawe.